Holy sweet mulavu kutekereza we ni wherever do muna sweet holy so deep. Yeah yeah kwete kisweeti wange kotizimu kilasi tumara eiro niwe perfume yange kawo wakarungi. You're my love with us. I've been loving you every night and day, and I've been missing you every night and day, every night and day. Oh no mwana nyirange nyange amutima gwange akaikara bakumwegomba mumulekono wange ono wange oli twizi twange otumara eiro kanyunyuzi kange. You're my superman oli twizi twange baby otumara eiro kanyunyuzi kange. You're my superman. Weyetera mabana dog to take away the pain. You're my banana dog. Give me that love. Overdose, overdose. Baby, let's make some love tonight, tonight, tonight. Oh, I want to be your wife for life, for life. Yes, abarozi ba Kitara TV kwenda kubatangira ntekaniza Tujarike awebale muno kubaho oli ntekaniza zaitu Kitara TV ninyo jira shomeno musajo muri takondo mwaba moli ekizine kutayize mu ntekaniza baketa Superman kuruga mamana muisiki Kitara kwenda kuramukya hona halo kali and big up on yourself kwenda kubatangira in a special way hona halo kali abali munyamasa zembaganiza kagadi kibale kakumiro kili andongo amasindi hoi mabulisa hona halo kali kakumiro na kibale yenyini mwabale muno kubagani muteka kasende ne mutonda hona halimo kali anda mwebale muno kubaga nironi mugamanti every program ete tukuteka on education ete tukuteka no fire ga muno kuranti wahondera waturora hona halo kali no taking even time abanyakuli munsi za heru hona kwenda kubaramukya kwenda kuramukyaho today in a special way kwenda kuramukyaho amunywani wange Fiona kwenda kuramukyaho munywani wange Beatrice kwenda kuramukyaho munywani wange Annette Centuro munayo kuramukyaho ngamba big up on yourself mwebale kubaga ni mutuhondera no doubt ninyo mutufaire bakabi and currently we are deleting online platform hona hali okali twina banywani bange ba Cable 256 twina ba Just Juice twina ba Kitara Media twina na banywani bange aba Washa Records niko tujja kuba turubata omukaire kanu kenyine antekaniza Tujarike kingenda kusaba ekizina kino Superman kisigandi kuteka mu vibe otaruga antekaniza tujja kuba tugaruka n'abantu ba tukenge ebintu bigenda bita tukenge kyekengere giye shomeno nigaganga antekaniza jotarugaho for life obenka kadresi kange kenjwara nenyuma cause I wrote your name on the tablet na kwaura mtima oli twizi twange otumara eiro kanyunyuzi kange. You're my superman oli twizi twange baby otumara eiro kanyunyuzi kange. You're my superman. Omubiri kuona kukankana no kumeza baby ni meza ni ndwara ni chura olinyita akaraka kawo ni so nice obugambo bwa buli so good onkwata kurungi oli so nice you're mine baby let's make some love tonight, tonight. Tonight, oh, I want to be your wife for life, for life, for life. Twizi twange, otumara eiro, kanyunyuzi kange. You're my superman, oli twizi twange baby, otumara eiro, kanyunyuzi kange. You're my superman, you're my superman. You need a
a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washa Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washa Records, your dream sounds destination. Amazina gawo. Amazina gawo bali kureba Kitara TV. Amazina gawo. Amazina wenda genchi be. Amazina wenda genchi. Tulenda abari kureba Kitara TV bakumanyi. Bamanyire ki? Bamanye nakolere ki? Ati siyo kuswara katali musisha. Warugankai. Wapi lo kugambe nabandi? Wapi? Wagira wapi? Kalera muki abanywani banka basatu abakumanyi. Abaki? Batumireho banywani babo. Nokutumira tora basha kutumira. Tora sha nokutumiraho. Ati mushawe. Ijole abutakuli wezinga. Omuteko gwezinga. Kuteto okusaraho nyobwe kuba nyenda buyigi. Ni okutunda. Ogo ni mama wawe. Mugno mukikuru wawe. Ati simwena kani bantina bakwemera hano. Okupakiraki. Leta nkusibiro. Leta nkusibire. Asibe. Asibe. Amazina gawo. Amazina gawo. Yaranga David. Bato kimaye bagamba ba boda ati munu talimu emihogo nka 10. Osakwikia yonka 8. Abo akende. Endo kitwaire mamukazi wawo. No wagenda aliyo. Ate omuba muibire bagamba ba boda mutabasuma. Waha. Kuli basuma twekolera. Nenyama kilo ogenda no ya kafi. No twara kireta quick. Tware hikire. Iyo muno korera mu stage. Ifo mwakulisi. Mwakulisi. Amabaragawo. Yaranga David. Yaranga David. Byaranga David bikuru batabi. Nili megenda kurungi. Nili mekulibata kurungi. Igenda kurungi. Aha. Atike kwenda kenga. Ngondo baze kigambo kino. Okegere nyama. Okegere nyama. Enyama iraha. Kani nyamira ya mudara. Ngondo wamo baze kigambo kino gambe. Obutunda buno babusengeje seizegeki. Akasengejo. Akasengejo. Baze kigambo kimbalize. Obutunda buno babusengeje seizegeki. Akasengejo. Tinkwendo mpe ansejo nkwendo garuke me kigambo kimbalize. Chinde mere kali. Chinde mere. Obutunda buno babusengeje seizegeki. Akasengejo we. Chinde mere. Kana mukyo mama wabana ajora mukyo. Kono tini. Mama baby. Amabaragawo. Musimenta Fiona. Onu wakainga. Okubanza. Ko kazaro kererere. Kererire. Onu mwana oteka amyaka yawo kuba irina yonka mukabana. Nangwa nkabanza mukusoma. Okabanza kusoma no wananka. Onu bakumeta bata. Amumbie trust. Utakara mukiza abantu bona kinkwenda kuwa mugisa. Osime tata wabana akurolera kurunye munyiro goro. Musima museja wanga ni musima muno. Mugaye bale kurolera. Oira mugamba kuteke empeta. Empeta nayo naenda kujinteka. Oli mutoro. Oboli wakagada. Ndo mutoro. Nkwendo baze kigambo kino. Obutunda buno babusengeje seizegeki. Obuki? Obutunda buno babusengeje seizegeki. Nkibaze? Nabo. Tinkimanyire yo chori nyoro nyo tinkimanyire. Ati kibaze mu rutoro obutunda buno babusengeje seizegeki. Kyo tinkisobora. Tinkisobora. Lamuki abanywani banka basatu. Nyimda mshao mseja wange. Bamweta Brian. Empako ya Twoki. Na mama wange. Nibamweta Lilian. Akusembayo. Na babraza bange bona nimbaramuzi. Omusajja wogo tumwe kazina ki? Kazina kumuramuha. Akamunyumira. Akamunyumira. Kakweberemu. Kabisi kandagara. Kabisi kandagara. David Rutalo. Kaleka kamunyumira. Sweetheart. Osebirota. Kurungi. Hano koraki. Ni okutunda biri na. Ebinyo ebihimba. Amabaragawo. Oli live actor TV amabaragawo. Oboino oli woswamira na kugambira omusange hano. Omuntu wena. Okubolekezaho busa.
Amabaraga baza onaitwe. Abakuru Kitara TV baramukyo banywani ba baramukyo musajja wa wenka kale. Baramukyo musajja wa wenka abandi otabaramuki. Kale ramukyo aho nyo. Nkuramuke. Tunura hali bakurole kurungino baramukyo barore face yayo nungi. Fosi imbi. Ramukyo musajja wa ukali. Tomwini. Tomwini twana musajja. Nyoko etwali. Niyo kumanya. Tunura hano. Nko etwalire bakurole. Amabaraga ukali amabaraga nugo nkukuleke. Asinga gorete. Asinguza gorete wamayo omusajja kikiyo singa kumugonzawo. Omukesajja babayizire kunkokukwana osoka kumurora ramuki. Wambaza bingi bimpingura ino bukota. Banjo tugambire iyo kikiyo singa kumugonza. No gamba omusajja ono kamuho mugisi. Bia. Ramuki okale banywani bawo. Ramuki abatakwenda. Atinda ramuki omukayi banyo. Mukabaro muramuki. Mukabaro muramuki ajja kwoki asidi. Muramuki mugaye mukayi banyonko ramukize omusajja waitu itwena muramuki. Ndugao genda kuli. Baito linzaro yanka. Kubuhimba. Nka buhimba? Kalosi bekuru. Kale. Washibotashi. Wa mashina ga. Mchunguzi Joseph. Mchunguzi Josephine. Yo linzaro yanka. Kamuno katikara. Kitweka. Kitayemba. Bigenda bita. Pora. Webali oliko kuvuga boda. Bino bakutumira butumwa. Baitu wamayi oli mwesigwa. Ababodo kimanyire nyanya zino sagendo kai horumuka okatwara yo zinga. Wapi? Niko bagamba babodo. Wapi? Amogamba wazira amazina ganowa. Muchunguzi Joseph nkwendo baze kigambo kino. Ogambe obutunda buno babusengeggesezegeki. Obutunda buno babusengeggesezegeki. Obutunda buno babusengeggesezegeki. Obutunda buno babusengeggesezegeki. Babusengeggesezegeki. Damuki abantu banka basatu. Nkora mu cyaho Jim Julio wa Kitayemba amuna na Starboy wa mobile money mukarama amuna ababoda bagezi bange. Kizina kye kikunyumira kikuterere. Puligita fiki famake. Sabe cyoro kiga. Echa nankogo. Echoro kiga. Obakyo runyoro. Obakyo rukigo obakyo runyoro. Echa kurasha. Badman crash. Kizina na keji aka kinubi kaisika kinubi kali kakikunyumira abaruzi ba Kitara TV ekezina kaisika kinubi kuruga ma Badman Crusher tukyala ntekanza tujarike otarugao Badman Crusher introducing it Badman Kampu Vio Power the magician Boy a true love feeling Sound a bit human, Vio Power, there we go. Nyunyuzi ya nyakarai ya kakurungi baitute kusinga. Baingi bakafuna bakazi baitukanye nyowe kafuna malaika. Abayaye bakumparana, abukuba nyowe kafuna misibunyoro. Tibakimanyire bikagwa mukama, na nyowe karorera umfunire iwe. Ebibazi mbihura, babibaza ninchulera. Akaisikika kinubyako. Kakaroga omuyaye kankugambire iwe humuranyo wengwine amutima baleke bagaze buli kyakiro kimuni batweganyira akaisikika kinubi kampaire live nyamatira akaisikika kinubyoko kanisemonzi akaisikika kinubi kampaire live nyamatira akaisikika let them talk and talk. Y'all I want you to know that you're my superhero. But I put you on mutima. Nobody fune byokora bari humura. Y'all I want you to be my wife. See y'all I want you to be my wife. Y'all I want you to be my wife. Oh, come back up and date. But sabaka moto katinyine sente. See y'all love me for you baby. Abakijungu kibarumye nemitwe wenda kutole mukikali ora mukeho Solomoni iguru wenda na hambaga yaitu most film za heyo na kamera
akaisikika kinubi kamba iwe langu nyamatira akaisikika kinubyoko kanisengonzi akaisikika kinubi kamba iwe langu nyamatira akaisikika kinubyoko kanisengonzi tokusaraho enyanya kali kazezere Vile nitutundisa tuchiweka kwa katare kabire kapatwa. akatale kabaire kakozere kata kafire kata Tikari masente. kati baitate bafe nuketaina homo Tukujijuza kurungi. nokijuza kurungi nikiba mtwale sana ati inyi zino kuziha musiro kuzihanka Nkusubura. okusuburira mu bafu mu purai bayezingahaye 25 27 ati no hamwe bafu ngazinga 12 amabara gawo namanya donati we bali kukukora ego sebo oli nzaro yanga katikara oli wakatikara mu amusajja wakwikiriza kukora abasajja abantu benda bakazi babo bakora anyo wakunyikiriza abazo musimu mugambe omusajja wange bali kunyikiriza gakora bare mwami wanje kunyikiriza kukora ati okurura musajja bakubata ina sente nayo kusa kurolera family era nikwe nkwendo baze kigambo kino obutunda buno babusengejese izege tenkubukenga kurungi kiba kigaruke meke kimbaze kenyi obutunda buno babusengejese izege obutunda buno babusengese sachi obutunda buno babusengese sachi damu kyabanyandi bonka basatu nenyakura mama wange no mwami wange na bakastoma bange bona bakatikara ndenda kubaha keshongora ko rukiga akarukosha ninga akora nyankora akoshongoro ki akora kwenda twina keshongoro obuzina tebo kunyumira unyumira bobaka kwebera kwaha kale kankule kokole ozira kugule nyanya kuzira Madam Osebiroti oli kurungi we bali kunyirira omusajja yebale kuteka maka sente to tunura halo omusajja otamuswazo mulingo kunyirira mugambe ayebale kusima kuteka musente kale oshibeje wekinis tatu Osebiroti ni okuvuga mugayigono ninyo wenyine to muiba bagaye mukuiba muno biro bina ababoda ne basobora kubayiba batunyonta ku kisobora abwe bwesugo bwenge ni wovuga na mukazi ninyo wenyine ono mwegenderezi ababoda ti mu mazire bakabandi mahana okubaza amazima nikiretereze bwaki mubavuga mugenda ati baba muhekere hanoti norabyayo mukonoti Kumanyisa tuba twina sente ati yo muzee weruda ono mwegendereze hali mukazi wao Kumanyisa tuba twina sente ne namba yo gine ya mukazi muno agoberwa mulimo ati borarora mubara mukazi wa hinduire ngeso onu agoberwa mulimo otamubinga baitasa ko bali mwese amabaraga bya mukama Julius Julius nkanyo wamaka gamboka kabaza obutunda buno babusengejese izegeki obutunda buno babusengejese mpora bwangu no obutunda buno babusengejese zegeki obutunda buno babusengejese zegeki oli aikimara yo obutunda buno babusengejese wakane mirati ka obutunda buno babusengejese zegeki obutunda buno babusengejese zegeki obutunda buno babusengejese zegeki obutunda buno babusengejese zegeki namuki abantu baona nkabasa nkora mukizi nabalo mukatale bo ndamukizo wewe Julius Weibara ndamukizo Julius Weibara ndamukizo omutunzi wa sabuni nkono ndamukizo nababo basini ya boda zibona oyo okola stage nkora naruweyo boda stage mwina na association muno nibageta Masaka Saving Association stage omutu wa sabuni anyi sabuni nyina nyingi sabuni bo kubena nyingi bita akatu antu katangira abo kubendera kanda mukeho numuzei Osebiroti kurongitaza Bikira Maria iswa simu asima muno bagamba batabo bano bagamba bata mu Catholic Krista haisi sibwe ati nebire byona
abananka bagamba abakiza bagamba okwawukana kukahwaho mukama wange amabara gawe mwesigwa Tadeo bigenda bitamuno mpora tukura ebintu tuli hakasajjo kanyama akasana kakwaka kajura kako kiki ekimukusinga kulya muno kyatusingayo kulya gali mazima abo gye bakutera kulya obukabeji obu n'obuwotameroni obu bangambire mukulya ebikomando ebikomando timbirya ntera kulya muno bukipitipiti obu tiniwe mugaigo muto wa wakatika okikenga bukenga no condition is permanent ni wogo webale kuchapa tukaza na mbere mukazi talina buzibu oinomo nyina omuwenka nabagai n'obwenzi mu bwina bangi mu kuswera bangi okurara mugarajo botafokere motoka okwenda twenda tikigamba nti oboyenzera hero okyayira omukazi waawe osigara n'omwenda gamba nkwendo baze kigambo kino kyenja kubaza obutunda buno babusengejjesa geki obutunda buno babusengejjesa geki obutunda buno babusengejjesa geki obutunda buno babusengejjesa geki ndamuki abantu bamu ndamukiza omukazi wange akiki ogwomu wenka gwenyina wabale kumugonza n'abasuubuzi b'emwanyi bonna abo ensonga ndi musuubuzi w'emwanyi enanka kiro yezinga kiro embisi tugira 12 eyomere eri ha 28 niko gwemiriye gutyo bwire kandi hatinye mukutunda mukwano mutunda tuba ntutunda kale tuguli ha 29 abo ensonga bwire tutunda kiboko zeni obutukwa tugenzera akase eri ha kakaga 5 niko gwemiriye gutyo omazire no kutumira totumira bati iriho ire kale tumira habandi kankongere babiri ntiro dadi wange muzeyi matabarwa barangaho n'aba brother bange kankweno mugiso seba kazi nakakunyumira kabunyoro bakabakigo bakabanyankoti bwaki otangendo wa Chris Evans bakabanyoro oba kiga eno Kitara TV akabanyoro oba akabakiga gali mazima tobumajo wina mudu obuzino obwo kujja kugenda mwagundi mono mojoba mwetafigo onterenka tandika nkamanyire katandika nkamanyire obutali kufigo kurasa rapadiko yes akazana nkatandika nkamanyire akazana akakusura memwanyi akemwanyi nkatandika nkamanyire kala baruzi ba Kitara TV akazana kuruga marapadiko antekanza tujarike tukyaro mzee Double beats akamugambata katandika nkamanyire akazano kakatandika nkamanyire 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 bangi bayikaire baswamire agikucyora hombu biko kaculeire bebe rwembe byange mbihamakaire wemba chumbira tinyihule dahire I make sure nti bafani bo basimire amatuke gakuhura ganulirwe runyo gang tukahambaho mbutongole haniko mukono boroki kengere kos katandika nkamanyire akazano kakatandika nkamanyire 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 katandika nkamanyire notes zona nkaija nzisomere ebikwetagisa nkaija mbikozere nikyo kurora mwana nkyayebembeire katandika nkamanyire bafeke hanta bayire bangi bo bakanyire abamugemu bagiteire meihole kutoza hit tikimanyisa muhemule katopurapa hati nchire mumba habule barale makwega nkyole mbasomere bakabikopa makusuga bagunukire kurapinga tikuba kutera kerere kunyumise bisuka matu mugayigule bahaba mwenu beat kamba sabule big boy ni nyowe mwenu industry wama selecta gitere bagihulire cause katandika nkamanyire akazano kakatandika nkamanyire 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 batakupapya kolera pesi yawe buli kimu
bagenda nibo batukengere begezi hazawo besigaye wasembere nebibatajuwa benda bakuhabule business okatandiko gimanyire omudaro okatandiko gumanyire DJ okatandiko kamanyire akasano okatandiko kamanyire Daffo Beats okatandiko kamanyire Biniman okatandiko kamanyire Computer Doctor okatandiko kamanyire akasano okatandiko kamanyire Sala wa mugambe katandika kamanyire akasano kakatandika kamanyire 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 katandika kamanyire okutunda biki bino mattress cover eno yezinga muba muzipimire kurede kurungi muno yetaba customer mattress cover gihane kurungi zino ngoye zo mufwaliso abakwenda kugura abaine ngoye abaine mufwaliso kuzira ngoye ni musoko kujwe cyawe mufwaliso kagaruka kama mukamera hali direct zino ngoye zo mufwaliso akwetaga kujwe cyo mufwaliso gwe nujwe cyo mufwaliso niguba muyaka bagambe hana product zawe zihane kurungi ziti abachodata abantu obasikirize kugura engoye zo mufwaliso zinu engoye nungi muno tizichumita migongo tizichumita migongo obo kuba ruguzera nasono kuzaraho nabarongo mali ati tomanyire kwana business binteko kwanira nkutundire teka okurungi data naguli Kwegesa ngulingo batunda mattress cover zino mattress engoye zo mufaliso sente zinga mutwaro gumune nkumisatu engoye zo mufaliso mutwaro gumune nkumisatu bati nubakuba isino mutwaro ntukuguza engoye zino zo mufaliso kakuba kijeko mufaliso bakubota omukazi atakuzara na azara abarongo ne bazara migongo te kuruma te kuchumita begayo mufaliso ekintu nokihana nokiteka mamani yongera mamani ingoye zo mufwaliso inkukwatira ngoye nungi muno obokuba abakwenda abarongo bano babazalira abakwenda abarongo abakona kuzara abarongo omukisa guli hano ati kwendo baze kigambo kino gambe obutunda buno babusengejese geki obutunda akasengijo kwendo baze kigambo kengya kubaza obutunda buno babusengejese geki nchigaruka mecho balize obutunda buno babusengesize obutunda buno babusengejese geki namani obutunda buno babusengejese geki obutunda buno babusengejese geki obutunda buno babusengejese gale namukya abantu bakabasatu ninamukyaho tata wange John Bosco ategeka nindamukyao mama wange Kenema Leticia hamuna abanywani bange bona ramukyao batakwenda abajja na kuroga nyenje abajja kunduga nyenje abatakwenda kale abajama nabatanyenda mbaramukize nabatanyenda bona mbaramukize obahire bukwendaki abatakwenda imukama abaho mugisa kale wabale muno wekenisi akazina kwa kusaba akazina garama kwigata moti arahamu sajja nsabire gira kurasha nkwendo muzini onda atali kurasha uja kutira ka diof kisonsogoro diof nawo bamunsabire bamukusabirege hati nteke yakandi uja kutira ka reiji akabakweta kakweba kakweba oba katukwe owanje okuruga mareiji owanje reiji unokamanya wanja kuruga mu reiji nikamanya kurungi muno katuchoko katosongoreremo orano kamanya ngwenda kuterera akazina komanyire okwenda kuntera akazina komanyire kakweba nkanyebera mukati kalo sibe kurungi madam wasibota amazina gawe tubuzeho amazina gawe tusimariet okora mulimo kimuno kwanyisire mu katale otanire mu katale okutu biki byokutunda tibiroho otanire butuna izire kugura orugire nkahenya
Ndugire yoko. Ndugire mumbalo. Mumbali. Ekigambo wamo kusobola kibaza. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Kyakulema. Muzeyi wasibota. Nsibiro kurungi. Amazina gawe. Banyita Edison Kyosaba. Edison Kyosaba. Ono mukazi wawe. Abawamani kwa bainaswara kubaza oroho. Mpaka. Aha bigenda bita. Ebintu bigenda kurungi. Murugire nka. Ndugire mumbali. Mumbali. Ekigambo kisobora. Ekigambo. Ekigambo eki obutunda buno babusengejjesa izegeki. Nakatimba. Kigaruke mu kyenyini. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Batirimu gamaizi. Nkwendo gambe obaze kigambo. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Babusengejje akasengeje nuka kabusengeje. Nkwendo obaze kigambo kyembalize kyenyini kino. Habuza. Habuza karo omuntu ogambe obutunda buno babusengejjesa izegeki. 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 Babusengejjesa izegeki. Babusengejjesa. Ija bakwabuze. Ija barakwabuze. Muhabuze mukazi wange. Ija banzo ije. Okuswara mu ali baro. Nkwendo waba mukaguze mukyara wawo. Omukaguze mukyara wange obutunda buno busengejjesa izegeki. Mukyara wange obutunda obusengejjesa izegeki. Mukyara ija bakukaguze. Ija bakukaguze. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Ati ndamuki abantu bankabasaba. Ati okubanza kwa byona nimbaza kuramukya abanywani bange bona abali mu mbali. Munaka mu RC ya Kidokere. Ndamukyaho muzeyi wange obakweta Ruhigwa Habati. Ndamukyaho na mama wange obakweta Nyamaizi Janet. Akusembayo. Nsembize mukazi wange. Na ijora mukyo. Wali wono. Ndamukyaho. Ndamukizo mazara wange Kidokere. Na isezara nyowe. Namusemsiza ino musajja wange. Mwane obugamba. Mugambe mukwendo mugambe. Niwe wenka wo kwenda kandi murabura mugamba atali kuongeraho mukazi ono. Sidi wange niwe wenka kwenda. Mugamba atali kuonderaho musajja mukazi ondi. Tali mponiza mukazi ondi. Ulire mzee. Bate kigambo kikulemereke. Ijoki basi. Ijoki rengeho. Chachi ndemere. Yekironge obutunda buno babusengejjesa izegeki. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Babusengejjesa izegeki. Babusengejjesa izegeki. Uno. Ati nkwenda Uganda nkono kale jatubazi. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Naman obutunda buno babusengejjesa izegeki. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Babusengejjesa izegeki. Babusengejjesa Olunyo lundemere. Wama muzeyi. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Bebara barungi. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Babusengejjesa izegeki. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Kigarukemu. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Yongera heiraka. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Ati ndamukya abantu bawo banywani bawo. Nkuramukya baramu banywani banga bakatikara. Na cyamuganda hari nkuruga na babasigaho ngaramukira. Karosi be kurungi. Wama madame kigambo kisobo. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Nze sikisobola. Nakisobola. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Oyo musoga yogera mu rusoga. Baza mu rusoga obutunda buno babusengejjesa izegeki. Sikisobola nze. Mu rusoga. Amabaraga. Mukaikuru. Obutunda buno babusengejjesa izegeki. Yo tinja kubaza okati ngenge nubo nkwika. Kale amabaraga. Amabaraga. Tinga byetegereze biro. Oli Kitara TV bakurura live Kitara TV. Amabaraga. Mabaraga nkawa sita mangada. Oli musita arukwera. Katika rokoraki. Tinkora ka business kali kwebesa nko omuntu. Okutunda ki. Ka business ka kali enyuma hali. Yetaba customer hali bakali baje bakwagire ebyo kutunda bibagambira. Omucheri. Dogara wa bodara byo. Omucheri. Omucheri nebinyobwa kale. Baje bampagiraho produce. Hati obutu tukuba twenda kwekigamba kubaze kigambo obutunda buno babusengejjesa izegeki.
Akasengeje. Otangambe kiba busengejeseze nkwenda ohabuze ono omugamba obutunda buno babusengejjesezege obutunda buno babusengejjesezege jawa kwaguze jawa kwagulizana mukaguze obutunda buno babusengejjesezege obutunda buno babusengejjesezege isakali kikulemere Krista haisibu Krista haisibu Muguru sikuru yosibirota webale ogenda mukatale oli live active amabaraga bichi byokora mama live active abantu bakurura amabaraga kandi na katika rokora iwo kora muri makinyoti nga kukengere oli live active ngigyo nyoti kuchikenga cha rujungu chikumaisake oli ha TV bakurura abantu bakurura bali ha TV ali tugambira amabaraga uramukiona abanywani bawo nyuba nyitabyamukamu mukatika rokora mulimo katika nta musubuzi wente asobulente kabagambira obusuma bwente bugarukira ati tukabukehya tukabukehya tukulwani bagambira bayinente musibe murare mu rugo rwanyu ni mulinde ente bajjazi bakuziba biro binu muno ego abasuma nabo bakwetaga kubasabira kwegaruka mu hakwa kikuzoka stani ye barwanisa webale muno okati katikare nubwo muri mugokokora kusubulente muziguza babakenjaga batu bagamba na nyenyina bazisubura ninye muziba atyo so subule kintu kando kifi antu kuiba hale bali bitekerezo byabo bali bitekerezo byabo namukyawa basubuzi bagenzi bawo nabasubuzi bona mbaramukize kandi bagume basubule kurungi batayibire habo kuba omu mazima imuhataho bwayiga ekando mukazi mukyara omukyara nawe Yesu amulinde oyino mwenka nyino ati ngondo habuzo mojono muhabuze mugambe obutunda buno babusengejjesezege alinka ngugogo obuti buli butunda anti muhabuze eyo ta watermelon tugeza kwa iro obutunda muhabuze obutunda buno babusengejjesezege ewe sewu obutunda obo babusengesizechi babusengejjesezege babusengesizegechi kimugarukemo garuka musewu obutunda buno babusengejjesezege garuka mu mukaguzi garuka mu iwe bakukaguzi obutunda obo babusengesizechi obutunda buno babusengejjesezege habuzonu Ngeja bakaguzi omukaguzi obutunda buno babusengejjesezege obutunda buno babusengejjesezege naman obutunda buno babusengejjesezege obutunda buno babusengejjesezege angaruke gyongero mukaguzi obutunda buno babusengejjesezege amabaraga mbabazi kerementini oli mzaro yanga yakientale kakora oyizire mukatale Nyize mukatale. Oyizire gura ngoyi za Christmas, my Christmas na sente. Kugule nyanya n'obutunguru n'obutunda n'emichungwa n'entangahuza kwa nchumba akaliga. Omusajja rugo ya ruguzire ora Christmas. Takarungulira kwa twine bikyatutalibaniza. Baitu mugara mama na kugulira. Aja kurungulira. Ngeri nkura kyabaze kikuija nkurufuna. Mugambe kurunge bayira batakurabyaho. Tasakunda bya. Takugulira mukaba. Kwa omukazi omuto abakikubiro. Omukazi omukuru niwo bagomasi baitu mukabarali wati nkambo ine wara ali haibaliti nkumanya okurogesa kikubota ina mukaba tinyine kinkurogesa mpoize sapuli hati mukabaro kakuba bwarabali yokumuha bukwendaki mukabaro mukaiba nyowe omukazi takwana musajja omusajja ni wakwana omukazi na wakwesanga izire bwija omusajja ni wamukwena nyonku muranko omuntu nkanyowe hati mugambi mukabaro mwenda muno mwenda abokona wakesanga alinka nyongero omusajja yankwaine nawe niko bakumukwana yongero mugambe musajja wanyu amurolere nawe kurungi amurolere nkanyongera ndolera omaya basaya abakazi abakururaho mulingo bakutekereza ebyo byabo bakutekeze bagamba ugo mukazi kikaki tindi mudoma nyomba mukazi mukuru makaga ramuki abantu banka basatu bona mbaramukize babyesiza Andrew Kiosa ba Jessica Mbabazi Amina n'abandi bona cyo tamanyepera ya bona omusajja nuwa yebere omusajja bamweta babyesiza Andrew kanda muke ono no ekirisa oyo joire na dio usibirota kurungi weba ko noiruka ko noiruka muzinda osibirota kurungi webale kunyuma amabaraga ati mungambira bumbalize nkozere mu amabaraga
Soko malizone. Ogu mumalirize geno kuramukyara mukize. Soko malizone. Kandi ati nyo kusasula kubaza TV. Wama mugurusi nkwenda tunde nakazawo. Ejo tunda biki? Ejo tunde sabunu yawo. Kweba lekora. Ejeba. Business yawo rinka. Erikuli mundabiroga. Tukurabiroga tiwatwe tojole orange business yawo. Erikuli ntundo bumonde nenyanya. No butunguru. Ebafu yo bumonde yezinga. Erihebiri kichweka. Ato mutayizire nachura to kumusalira. Kumusali ona mpe 2,200. 2,200. 2,200 okuba no kyali haiguru obumonde bwezere. Kwaha bwezere chonka bakubusera. Bakyabusera muno. Njale kagwa muno ebintu bya temba. Ogamba amabara gawo niwo. Tonjigwe piece. Kora mudire market ya Kitara. Tonjire piece. Ego. Tonjire nkwendo obaze kigambo kino gambe. Obutunda buno babusengejese zege. Obutunda bulinka. Obutunda buno babusengejese zege kigambe kino kyo garuka make. Obutunda buno babusengejese zege. Babusengejese zege. Babusengejese Chindemere. Obutunda buno babusengejese zege. Obutunda buno babusengejese zege. Damukya abantu bawo ba customer bawo abakugura nanko bumonde. Nenyanya. Kuramucha ba customer banga bana rweyo. Nka mama Twibu. Ndamucha mama wange kijandongo bamweta umuhereza tukamuhabwa. Kijandongo ya hanu Kitara sub county. Nindamusona n'abanywanyi bange bona mbaramukiza. Karo sibeje. Kanda mushiho go mushiza wasibota. Koronge. Webali. Iwo kora kikatikara. Anyonyokiye byoma. Oyo kyang bira. Ebyo. Nyoka zo mwa. Ayo kebyoma nuwo beta bata mu rujongo. Ako kebima guba kwata mu rujongo. Bamweta bati. Oironka bankegere kakanyeba. Ayo kebyoma mu rujongo. Ambe ni sabonye jukizo. Ayo jakwa onja kabuzo no wakamanya. Amabara gawo niwo. Anyo banyeta nsamba deo. Wama yo kebyoma mu rujongo amweta bata mu jukizo. Kani nyonta someo na kam. Na utakamanye. Tuwe nsabo tuijukize. Iwe tuijukize. Bamweta weruda. Toka mazire yo kurungu. Bamweta bati. Toka mazire yo kurungu. Obo kwenda ngambe akwerudi welding machine. Ogogo wa mulimo. Baita ibyo ke no weta weruda. Weruda man. Weruda man. Atali weruda. Kale baze kigambo kino gambo butunda buno babusengejese zege. Bonda mara kibaza. Kigaruke muyo ba butunda buno babusengejese zege. Obutunda buno babusengejese zege. Obutunda buno babusengejese zege. Okuyisirira ojja ki perfectinga. Nanti obutunda buno babusengejese zege. Kigaruke mu butunda buno babusengejese zege obutunda buno bwangu. Bwangu nja kuwena n'olulimi. Kalera mu kyabantu bawo. Ninda mukya mukazi wange ifa omuka. Oyino omuwenka. Nyina omuwenka. Mwesigwa. Muno. Naiwe kenyini. Webale kumbonga. No wa cameraman yogo. Ekizina kye kikunyumira nkikuterere kyo olunyoro. Beserekere. Baito bamanzina kunsaba kurasha nsaba muzinondo. Jofu kisonsogoro kaniwe wange. Kaniwe wange. Jofu kisonsogoro. Wanda kirora kaniwe wange kuruga majofu kinafidi. Kinafidi. Kati kuruga majofu kaniwe wange kuruga majofu kisonsogoro anteka nza tujarike tugaruka. Niwono wange no bundwara ndwara ni nonu ye no bunsiba siba ni nonu ye no bunyama nyama mena iwe no bundota bata ndina iwe muka matata tolinde ngozi saitu sirinde ebintu byaitu birinde muka matata bena itwe baby niyo wange ye baby niyo wange ye era bwendoro muda kwenda kututabura mpura nindumwa era bwendoro muda kwenda kututabura mpura nindumwa niyo wange mubengi muzi munudaliye gali mazima niyo wange amoti gali mazima eyo kulinde kyange besikinywe na mkimanye eyo kulinde kyange alita na kusanisa muruhama moti ni fanawe niwanu
ensiba ninono ye Namunyama nyana mena iwe Namundota ndota nina iwe Mukama tata tulinde ngozi zaitu zirinde Ebintu byaitu birinde Mukama tata bena itwe uragumira toki wange ye era busayi kwatao ye alinkwata omuco omukono gw'obulyo iyo wange ye iyo wange yatuukiwe Engozi amoti ngozi we Okimanyire kwena muna moti Okimanyire kwena muno dale Tinyena pure niba kugambaho Tinyena nole niba kukwataho Tinyena pure niba kugambaho Engozi we Niwono wange Niwono wange Nomundwara Ndwara ninono ye Nomunsiba Ensiba ninono ye Namunyama nyana mena iwe Namundota ndota nina iwe Mukama tata tulinde ngozi zaitu zirinde Ebintu byaitu birinde Mukama tata bena itwe One Love Records Travel to Nyoro, home of Empako. Travel to Nyoro. Travel to Nyoro. Awebara ikaira ante kanza tujarike hadi tukatandikire gehona halo kali mwebale muno muteka akasente kanyu ni muteka obembizi bwanyu oba no taking time kururanti watu wochinga ante kanza yetu kuruga hadi tutandikire geni nyogera shomeno musaje omulisa kano mwe abamoli batunyikiriza nkuijukizo cable 256 abakukolera digital marketing kandi bakukolera na website kandi nikuijukizo banywani bantu ba just juice abakukolera juice kunura kurungi ne rugambi barabaitu hano okusaka basanga mu rubuga rwa Hoima aha rukurato road obuko ino mukoro oina kweranga oina bugenyi bwono boina boko no gonzaka just juice okusaka kubayikira arukura torodo niba kwikyao akajuisa karungi akakunura kanda akakwehera kandi abanywani banga basini akwejukizo washa records zibanu bakolera bizina ani bakolera bizina biri mastered kurungi ni bakolera bizina ebitaina muku wawara kone ebitaina muku jara kona bali ba washa records amuzino ino ina ole kole hona ekaina korato zao adavo beats asobole kuba nakutera engoma enungi ni kujukizana abanywani bange aba travel to Bunyoro bano bakorambuza Bunyoro halo kali ebichweka bya Bunyoro bibaro tamanyire bano aba travel to Bunyoro niba bakusinga omukintu kino the kings of travel mu Bunyoro hano bona kandi abanywani bange aba Kitara Media Group abakukolera videography na photography video ebisani amikoro yona kweranga kubunga birthday party no rufuru enyini abantu bandi rufuma barureka batu no rufunaro okusakurukora no kateko videography na photography kukipinga memories ali ebintu ebikuba bibaire byona abanywani bange barahabandi bendekere I think ni babo tubaire nabo mutekanzeno tujarike kuruga hali tutandikirege baitu nkwenda kuba nikwerekeza kaire ukona okwika utwaitaitano muntekanize zindi Kitara TV mwebale muno kujukiza ntekaniza zaitu derito arguments ebayo buli kyakasatu ni kujukiza ntekaniza yaitu eyorubazo ni kujukiza ntekaniza yaitu eyoburomborombo ni kujukiza ntekaniza yaitu ekyoto ntekaniza zaitu zona oguranu go murundi gwa gubaniza kuba no tuwochinga YouTube okaina kora subscribe kano migana akadehali so that ntekaniza zaitu zona osobora go kuba no zitunga kandi nekinda you Facebook or like inge page yaitu ntekaniza zaitu zona nazo osorege
kuba nozitunga na post zone zo kutunda nkwenda kuramukiya abanywani banga bembaganza nkuramukiyaho chali wange ono kandi mwene waitu Adavo Beats ninamukiyaho chali wange Jimudoni namukiyaho munywani wange Isa behind camera nawo kumuramukiyaho muimbari embaganza big up all the team yendo kola nabo arapaka yasipo nyona kubaramukiyaho pako nkwenda kubaramukiyaho nyona in the special way mwebale muno kuranti ekintu kino mukikora nikimukijaita initurubatira hamwe ekintu kyaitu we have the best team around mwebale muno nyikiza kulekere kizina kino ekibakweta Nyarurungi kandi kuraga mamana mojo rapaka yasipo mobile Double Beats. It's a boy fresh. Therefore my beats. Okateka kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi adamanyaga kanyowe ngundi kwa mungonzi okateka kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi adamanyaga kanyowe ngundi kwa mungonzi kayasi kenati kubanza nkakusanga kigaragara yasaba nkumitinge hoti wakisobora batutikumanya mbali wairogwa mutima okumatiza kandi mali konkanyumirwa kimanyiro bayo kasara magezi kikuna karabaka yasibu mungonzi kezo nabatendeza baliyo batuswamiro kwefesi basisibire bafunduira amaiso kenete ngonzi zompaire zinyegesezo nyumisise ncwire mupoke kaiso okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi adamanyaga nkanyowe ngundi kwa mungonzi okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi adamanyaga nkanyowe ngundi kwa mungonzi listen kiro kimuka bajikalire mpumuireho mudakika kaikumi bafande bansaraho bakakuze mwana kulandi kiketiro kenete ukamufuna mote twekataturoho nyabagamba kikaba kisima kurukama mukame kiyambaire huyampangire yategekera buli kimu yankwasa jeneti Nyarurungi ni kwenye haraba okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi adamanyaga nkanyowe ngundi kwa mungonzi okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi adamanyaga nkanyowe ngundi kwa mungonzi Atindi aperekero musabira nanyo nabagarwa netaro mugende pora mutako mubirolero ule muwana tamasa imbire mungaro poroba mubakutwara kana kino yoebwa karangyo banoterwa matike nyoweke fulira jeneti yasoma mukikinya soma kuruhani bana tulifai okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi kayasi atamanyaga nkanyowe ize boy ngundi kwa mungonzi okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi kayasi atamanyaga kanyowe ize boy ngundi kwa mungonzi raba kayasi ize boy fresh altamani boy music Double my beats Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.